Ivesi lethu leviki leliphelile. Agumnyama Jesu ke agumnyama agumnyama Jesu agumnyama Jesu 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 langa incwadi ngekubhala kwaJohana agumnyama agumnyama iphakamisa isiphaka isizatha ngena Jesu Take it up, Shiba. Ngiyafisa bazalwane ngicela kwabita onke lamavesi lodudane amane praise and worshipers ninelene ma microphones. Thatha licingo utovula, thatha iBhayibheli lakho uvule. Shiba ufunza John 11 verses 1 to 4. Ngicela lomunye angivulele Luke 24 verses 1 to 2. Lomunye angivulele John 20 verse 1. Ngiyaxolisa bazalwane ungathi ngibita i-assignment. Mark 16 verses 1 to 4. Matthew 28 verses 1 to 2. Daniel 6 verse 16 to 17. Again, Pinze Shiba, you have John 11 1 to 4. Lomunye una Luke 24 verses 1 to 2. John 20 verse 1. Mark 16 verses 1 to 4. Matthew 28 verses 1 to 2. Bese sigcina Daniel 6 16 verse 17. Funza lo soltholile ngicela kuqale Shiba. John 11 verse 1 to 4. Bekukhona indvodza lebegula. Libito layo kungulazaro. Beyasebhetani idolobha lekhabo Maria natsadzewabo Martha. Lo Maria bekungulona lo wagcobisa tinyawo tenkosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. Lo Lazaro lebekagula ke bekungumnakabo. Odzadzewabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi, Nkosi, umngani wakho lomthandzako uyagula. Jesu nakakuva lokho wathi, Lokugula akusiko kwekufa, kepha kungenxa yenkhathimulo yaNkulunkulu. Kuze indvodzana yaNkulunkulu ithunyiswe ngako. Tshela makhelwane wakho ukuthi kude indvodzana yaNkulunkulu idunyiswe ngako. Mtshele ukuthi yehe cheer up, it's not about you. But kwendelwe ukuthi indvodzana yaNkulunkulu ikhadimliswe ngalesimo lo wenza kuso. Uphi lophethe Luke 24 1 2. Lilanga lekucala evikini bafati baya ethuneni baphethe emakha lebe bawalungisile. Verse 2. Bakhanza litshe ligiqidelwe eceleni kwemnyango welithuna. Kodwa bathi nabangena ekhathi abazange basikhanze sidvumbu senkosi Jesu. Kodwa Jesu. John 20 verse 1. Ngelisondvo ekseni ngeluvivi Maria waseMagdala wahamba waya ethuneni wakhanza ukuthi litshe selisusiwe emnyango welithuna. Mark 16 1 4. Emva kwelilanga lelisabatha bo Maria waseMagdala na Maria unabo Jakobe na Salome bathenga emakha bentela kuya bayewugcobisa ngawo sidumbu saJesu. 2.
Ekuseni ngeluvivi ngelisondvo lilanga lekucala evikini baya ethuneni befika lilanga seliphuma. 3 Basesendleleni babehamba babutana bodwana bathi ngubani lotasigicitela lelitshe lekuvalwe ngalo ethuneni. 4 bathi ganganana babona lelitshe selisusiwe phela kwakuyinguzanguza yelitshe. Matthew 28:1-2. Mayibe nita kahle sekunjalo. Emva kwelisabatha ekuseni ngeluvivi ngelisomfo, Maria wase Magdala nalomunye Maria baya kuyawubona lithuna. Kwabakhona kutamatama kwemhlaba lokukhulu. Ingilozi yenkosi yehla ezulwini yaligicita lelitshe yase ihlala etikwane. Daniel 6:16-17. Ngako inkosi yathumela livi. Fundza sisifunza. Ngako inkosi yathumela livi kwalandwa Daniela wajikijela emgodini wemabhubesi. Inkosi yakhuluma kuDaniela yathi, "Shangathi uNkulunkulu wakho lomkhonda njalo njalo angakulamlela." Kwalethwa litshe labekwe eminyango walomgodi wemabhubesi. Inkosi yalivalisisa ngekubeka luphawu ngendandatho yayo kanye nangetindandatho tetiphathimandla tayo kuze kuthi lokho lokuncunyiwe ngaDaniela kungaguqulwa. Deuteronomy 32:31. For their rock is not like our rock, netitsa tethu tiyakwati lokho. Ngicela manje singene nemthandazweni. Noma ngabe ngiliphi lihlobo lwelitshe babenyoni that the devil may want to place in your way, ake ngimemedele lasuswa kadzeni. Uma umuntu kubekwa litshe embi kwakhe, litshe yemake wa angel lisymbolize a weakening object. Uma sebakubekele litshe embi kwakho, umgomo wabo injongo yabo kukucedza emandla. Litshe naselibekiwe embi kwakho linenkinga yekuchaza ipermanence of some sort, ikakhulu emehlweni kwemuntu longakholwa. Litshe nasebalibekile embi kwakho simo salo nje sithi sigcizelela ukuthi akana uphuma kulesimo lesimfaka kuso. Ake ngito umemedela lamhla ekuseni ngemagunya lengwathaphuta ekhaya ezulwini, whatever stone, whatever obstruction that the devil may have wanted to put before you, the angel of the Lord seyihambe embili yaligicita lelo litshe. Litshe nalibekwa sitha embi kwethu lilibekela ukuthi lesimo lesibhekana naso singenawusuka. Somehow kubekwa kwelitshe embi kwethu marks the dead end. So utawuphuma njani ngwenteka ngcobile likhulu liyale nangala ungeke uye, nolwazi nangala ungeke uye, kodwa kubekwe a huge boulder embi kwakho. Ndo umemedela noma ngayibekwe abafa noma ngayibekwe ditha takho, lelitshe lelisembi kwakho sonzela sakuma, take your step towards the damn stone. Simakadze lo sezulwini unemandla wekususa onke matshe yonke imavimbela lasembi kwethu. Empeleni litshe labo alifanani nelethu, nabo futhi bayakwati lobo. Uzubone ukuthi bayakwati lokho. Hazange umgodi lebekufakwa kuwo Daniela uke umbonywe ngayidolo. No, hasitshelwa rejoice ukuthi kwakumbonyiwe.
but sitshela ukuthi kwaphuma i-decree lethi wonke umuntu longakhonti loNkulunkulu lobekiwe kulelive inkosi Darius uyawujikijela emgodini wedingwenyama uthi tengishasa jikijelwe Daniela kwase kuthiwa kulandzela ijwe a stone that was not there idolo. So uyabona ukuthi emetameni yethu elihambeni lwethu naNkulunkulu sitha usathane ukoleke manje ekubamavimbele endleleni yethu ake ngimemetele kusene no stone has a right to remain standing before you egameni lika Jesu. Amen. Walandwa liche kwavalwa ngalo langedulo. My question is kuvalelwani la ngoba phela lamabhubesi lawa alanjiselwe ukuthi lo tawufakwe ekhathi divele timhavu ledulo. What's the purpose of this stone? It is aimed to weaken us. It is aimed at making our future ingabi as bright as it is. Yayithanda ingane yaNehemaya uthi bonke bebedama kusesabisa because we live in a community of people labasibedela ngematshe singathi sisibaphoqe ngani amatshe lawabekwa konolwazi kuthiwa lele labekwa kwemlomo wale lions den inkosi yaze yangcivitela indandatho yayo kuze phela kutobonakala ukuthi nobody tempered, that no one tempered with the stone. But the same king that instructed them to put a rock, a huge one, is the same one lengazange ibulale ebuthongo. Ake ngikhulume esimeni sakho uchubeka ukhonde uNkulunkulu. As they continue to plot whatever evil behind your back. IBhayibheli lithi inkosi ekuseni yasukuma yayethune yathi yaDanyela ayikuya uNkulunkulu ngabe lo uNkulunkulu lomkhonda njalo njalo sinzisileni ungwe kukhondwa uNkulunkulu ungwe kukhondwa njalo njalo noma kwenyukela noma kwehlela noma iuniversity ivaliwe with no sight ukuthi yawuvulwa nini kodwa uyakhondwa uNkulunkulu athi lo hlabela kukulalela kwesinye isikhathi kubiza kuphila kwethu. Daniela wamlalela uNkulunkulu wafakwe emgodini basho ukuthi titamuhla kwakungene lo munye labengeka zathindwe inkosi itayiyamemeta uthi Daniela lunwelelo lutse Nkosi uNkulunkulu wamthumele ingilozi yavala umlomo emabhubesi embi kwakho emva kwakho emaceleni are throngs of angels la sabotaja licebo la Satan. Bacabanga ukuthi ungene yedwa Daniela hayi uNkulunkulu ungene kuqala ncobile wathi ethi emabhubesini loyo nje longenako touch not. Yabiyele emuva inkosi ngoba ingeke ilisuse litshe yona yodwa. Yabuyela kuyawumemetela ukuthi landzani nayiva lenkulumo ithi landzani ayisho kuthamba niyohlola ngoba each time yemake maseko we put into the deep end liso la uNkulunkulu alisuki kithi. Each time we go through stuff liso la simakatha kwahlabela umphathi belo kwenami uJesu Belo kwena. belo kwena Nkosi yami. belo kwena uJesu belo kwena. yamemetela inkosi yathi lalelani landzani Daniela ngoba kuto tonke timo lesingena kuto lo uNkulunkulu wethu belo kwena. Hallelujah. Belinglan leliche in the first place.
kuthe nakubekwa Jesu ethuneni kwabekwa nguza yelitshe. One, he is dead already. Lokubajabhisile kuthi ulisiko labo lalithi umuntu nasale ngisiwe lapha kuze bakhwikhine kufa kwakatosheshe afe kwakufanele bese bayamgawula ke ngabozembe ke ngemabhusha babagawule emathambo khona batawufa bathi gawula dilelesi bathi basondzela kunkosi emakhosi bamkhanza kungadza tikhothamela. Kwafakazela umthetho lo ukhulunyiwe in the Old Testament lekwakuthi kutena linye lithambo emtimbeni wakhe leliyawuke lephuke. Hey, Hallelujah. asafile phinzi babeka litshe eceleni tikwaloko babeka bogads. Labantu bayadi ukuthi litshe lidwala lethu. Bayadi ukuthi every battle there is siyinqoba. Kungako babeka litshe babeka bogads kuthiwa gadzani sidumbu angaze bafunzi bakhe bambe kuseni. Iniso lithi azange bafunzi bamebe kodwa bafati bathi nganganana bakhanza litshe lisusiwe. Ngiyawathanda lamaphisi ngendlela lababhala ngayo laba pro labazalwane laba apostle ngendlela babhala ngayo babhala ngendlela lehlukile. Kukhona lothi bathi nganganana kukhona lothi bakhanza libhungu lihlele etikwale litshe ngoba lidwala lethu alifanani nelabo. Uthi Israel ahlaseleka liBhayibheli lithi tandla tamosta tiphakama tetulu aqhubeka wine Israel athi nakadzinwa tehlela phasi ehlulwe Israel. Angimati uNkulunkulu wasawuthini boArbohure nabo Aaron base bathatha litshe zanele bamhlalisa kulo ngoba lidwala labo kalifani lethu. Noma bengebasathi phakamisa tandla abesahlalisa edwaleni asahlaliswe kuNkulunkulu. Qhubeka wanqoba Israel. Cela manje ungajabi. Batalibeka vele litshe. Your God nemandla. Shona setikwe matshe. Kusuke kwemfana kuncane kubuye imvini tako labe kweluse khona kwasebenzisa nje wathatha nje matshe kwafaka esikhwameni sakho sakudlala. Encwadzini yethi khuluke kwagibela umfati wagibela embhoshongweni wagijila wagibela nemadoda bebasho ukuthi safa saphela lamuhla kodwa kwakunemfati lebekaphethe imbakatha basinza abantu baNkulunkulu. Lokugula hayi kungeke kukubulale kodwa lelitshe lelisembi kwakho libekelwe ukuthi ndodzana yasimakathe kade mlizwe ngalo ningangivumela ngiphethe. Kodwa Jesu ufuna khuluma kunye libekele kukuweaknisha. It marks the end of the road. It marks ama limitations. Ngalenye langa lapha euniversity kuke kubekwe isifundo sinye nje module bani kodwa lo Vuyisi module bani form whatever khona lapha evesini esahlukweni ibekwe i-pharmacology ibekwe la imbi kwakho yona yodwa nje. Donke tifundo tuphase ngabo 80 nangabo 90 bekwe sinje isifundo sibekwe na lecturer wakhona lothi kanzakete siphinze sime sona sithinzi. That stone has been removed. Ngegama lika Jesu. I-destiny yethu ayikho etandleni demuntu sesandleni saNkulunkulu. Nikhona bathandekayo ekseni. Allow me to conclude. Babe kumnyama funa kusho na into nayo awukho akumnyama Jesu akumnyama. The book of Daniel chapter 6 verse 26. Shiba, are you there? 6:26. Akumnyama Jesu akumnyama Jesu kodwa moyo ngcwele akumnyama Jesu uzubone kuthi kuto tonke timo lesingena kuto
singenela ukuthi kukhatimliswe indvodzana yaNkulunkulu noma letimo tibhlungu nakangaka kodwa thina imagine if Daniel had refused kungena kulomgodzi inkosi ngabe yawakhuluma nangemagama nanga Ikhipha umthetho osimemetelo. lomunye ngenga ukhokha lomnyutolo lothi wonke umuntu longakhonti kulesithixo sethu la lokhonda uNkulunkulu lesingamati kulendzawo shall be thrown into the lion's den kodwa ngoba namuhla sijike indvodza yaphuma ingakadliwa ngemabhubesi namuhla mina enkosi Darius ngikhokha umthetho osimemetelo lothini Ngikhipha umthetho osimemetelo kuthi kuyo yonke indzawo lelapha embusweni wami bantu kufanele bamesabe babuye bamhloniphe uNkulunkulu waDanyela ngoba uNkulunkulu ophilayo futhi uyawuhlala akhona phakathe naphakathe umbuso wakhe ungeke ubhujiswe umbuso wakhe ngeke uphele mawufike uthi ngikhokha umthetho simemedelo kuthi wonke umuntu lengakithi babeshonge kwabe kwaba nembango boshifu bangaleto tikhathi lababili wathi lo munye nangabe ungiwale eguqula umnyango wakho ubukele nangabe ungesiwa le mba umnyango wakho aqhubeka ubukele ngiva inkosi ikhokha simemedelo ithi iminyango yonke tindlu tonke every household khondwa uNkulunkulu waDanyela leni lesimo sendelwe ukuthi wena ngawe ngaso kunikwe uNkulunkulu luthuma ligama lenkosi malibonga emadvodza lebekaqale leDanyela emanga liBhayibheli lithi they were put into the pit themselves into the lion's den liBhayibheli lithi lamabhubesi abanqaka in the mid air abafikanga naphasi kodwa nakungena Danyela nakungena wena awathakho thame emabhubesi ungathabuthana nzawonya yakhwesha ngoba lenkhatimulo lengena langena nayo langekhathi akusiyo lesike sayibona idolo lonke litshe lelibekwe embi kwakho cela ungalesabi lendelwe ukuthi kube khona lokhulumako ukuthi hayi simbonile idolo hayi uyabona simo besihema umo khulu wena kuze kube phakade umukhulu Jesu I want us to pray lonke litshe lelibekwe embi kwakho ungajabi thank you sister lonke litshe lelibekwe embi kwakho it is only a scarecrow yakubona lokhu bekubekwe emasimini emabele anathi lutho nibone sinifunzile manje kubekwa sigodo nje sithiwe simbathiswe plastic khona tilwane nathifuna kudla lesivuno tisabe nje nali plastic Yeah. lelitshe khethiwe lelimembi kwakho na utawuchubeka nje ume Jesus. nalo liyema Hallelujah. kodwa lamandla lala kuwe Kunjani? na usondzela towards it Amen. liyakhwesha Thank you. wena wabona sivalo sase River Stone anzele suswa sonzela Amen. sonzela Amen. apply again Oh Jesus. faka leya application again evikini lelitako kutabe kuhlabta kufakaza lomnye sisi la lesikhonde naye solo singathi nhlo uthola umsebenzi lomadima ekuapply nalamuhla nakusasa 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 uthi tasayoseva inotice emva ngathi shiya lento uNkulunkulu uvula umnyango lomkhulu shiya Hallelujah. manje
udzinga kusukuma usondzele. Hey. Mina ngiyongena eRiverstone ngamangala kakhulu ukuthi sivalo sini lezi. Ngiqhamuke emvabane nami ngisho ukuthi ngiyadi. Halenza uyivaliwe le. Nami ngishayele ethi ngiphethe skiya semoto philile. Ulonkunze ekugugeni kwakhe nangithi hawu. Ngangana nakuvaliwe senginciphise emabatha. Sengicala taliphoyisa lelicize lomnyango uthi ngivulele emnakethu ungene. Akuna phoyisa licize umnyango. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngayenda ingane yami yokuhamba kona lokancane timidly ngabona izivalo zivulekana sengekhathi ngaphinze ngihamba kakhulu ngoba lento imani ibekiwe sondzela Hallelujah. wasondzela nje kuyavuleka Amen. nasengekhathi ngathi mangala ukuthi bengisabandla ngegama lika Jesu Hallelujah. mane kanengi every stone that is placed before us liba nalokusesabisa lize lithi namake wehluleka la nababe wehluleka la vele sonke ekhaya si diabetic vele sonke ekhaya sine BP akusiwe sukuma sondzela as the church rises sitongena emthandazweni angcizelele you are not about to die Jesus. ngegama lika Jesu Ah, Jesus. babe phakathi umukhulu Jesu kube phakathi Jesu as we close our eyes umukhulu Jesu wethu as we close our eyes umukhulu Jesu wethu ube phakathi Jesu I want us to pray ngicela ukukhuleka nana ngilothi inkosi ngiside ngingayesabi lento lesembi kwami Oh Jesus. nana ngilothi inkosi ngicela ukuchubekela kusondzele gijima ute ngaphambili sitothandaza Nkosi kuyangesabisa but vele sengifile ukuthi le ndvanze yasuswa hey kube phakathi Jesu kube phakathi umukhulu Jesu wethu kube phakathi together umukhulu Jesu
Ulu Jehova Usakube phakade Ube phakade Ulu yesabeka moyo kwethu Akekho